I čao ljudi, dobrodošli u novi tutorial na Games TV kanalu. Danas ću vam pokazati kako možete gledati koji god želite film besplatno. Samo iskinete sa torrenta, ništa strašno. Imamo i sajt za titlove, tako da možete bilo što igrati. Evo da primjer, imat ćete ovaj sajt, link od ovog sajta i za titlove u deskripciji, tako da možete i odraditi. Tako da idemo prvo, sad ćemo da ukucamo neki film, ja lupam, nisam gledao Batman i Superman, tako da ćemo to. Batman vs Superman. Hajde vidimo. Trebalo bi da izađe. Vidimo, dok se to učitava, da vidimo imamo još. Ovdje ima dosta raznih filmova, znači možete gledati koji god želite. Uopšte nije da su loši filmovi. Izgleda ovo neće. Hajde vidimo kako se unutar. Joj, robot. Joj, ljudi, ovo nikako. Idemo. Opet ove reklame. Ljudi, molim vas, recimo kako stoji ove reklame, muka mi. Dobro, skidam mi se Sony Vegas, ništa strašno. Idemo. Batman vs Superman. Mislim da se tako piše, idemo ponovo enter. Hajde, daj mi nešto. Ljudi, ja ću stopirati snimanje dok ne nađem ovaj jebeni film. Tako da vidimo. Ljudi, izgleda ništa od Batmana protiv Supermana. Onda ajde nađemo neki običan Batmanov. Ajde nađemo Batman. Ajde nađemo nešto. Evo, ovdje su izašli tone filmova. Superman, Batman, ne, nađemo neki normalan. Neki najobičniji Batman, Superman koji sam Batmanove filmove. Ovo je crtani inače, probao sam. Ili sam da je crtani, a evo ga, Batman protiv Supermana. Sad si mi ga našao, jebem te usta. Evo ga. Batman Just, ali nisam pisao cijela film, nema veze. Idemo ovdje. Vidite, mirate rezoluciju 720p. Idemo desni klik, otvori. I evo ga. Kao što vidite, tu su sve. Sada. Pošto taj film će biti na engleskom, a vi želite na srpskom ili na nekom drugom jeziku, ovdje možete odaberete. Imate mnogo jezika, ja sam odabrao srpski jer sam Srbin. Onda idemo, vratimo se ovdje, pošto ne mogu da zapamtim, i uzet ćemo sve ovo i kopirat ćemo. Idemo tu, pretraži i ajde nađemo. Evo ga. 2016, to je to. Skin title. Kao što vidite, to je to. I skin title, idemo. I kao što vidite, evo ga. Kliknete, otvorimo titul i kao što vidite, evo, to vam se otvori ovaj i evo ga, na 1080. I opet 1080, ovo je sve na srpskom. Tako da, meni je ekstra. Idemo ovamo. Batman se još neće dugo skine, tako da neću ja još dugo da ga pogledam. Evo ga, torrent. Dobro, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog kratkog tutoriala. Hvala vam što ste izgledali. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share i komentar. Također se subscribe na kanal i ako već niste, pogledajte prošli klip. See ya! I da, zaboravila sam da kažem, subscribe se na preporučene kanale i upoznavanje će biti preko sutra. I još jedna stvar, ta ćemo raditi Coca-Cola challenge, neće biti normalan Coca-Cola challenge, neće biti onaj sa sodom, sa bombonama, nego će biti Coca-Cola challenge sa mojim drugom Petrom. Inače morat ćemo da popijemo punu flašu Coca-Cole, ne one 2 litra, onu običnu malu, za manje od 30 sekundi. Znači, to morate da vidite, ne smijete da propustite. Znači, bit će ta 2 klipa u subotu i pitanje i odgovore. Znači, subota će biti najbolji dan za ovaj kanal. Tako da, ljudi, i da, samo da vas zaboravim. Kada budem počeo snimam Pokemon Go, recite mi u komentarima da li da uzmem mog najdražeg Pokemona Charmandera ili da uzmem najrjeđeg
i neuplatljivog Pikačua. Recite to i ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share, komentar, subscribeujte se i pogotovo komentarišite videe i to je bilo to. See ya!